Bamasaba musimwe nayo iprogramu Lumasaba to the World yakovole kama sina Dorcas Kimono umwakanisi we programu Lumasaba to the World ingani haya bamasaba mawene namwe bekhalawaye na sisa sena khwaba khuli kumasaba land namwe mountain masaba isa abandu balanga bari mountain Elgon abikhwakisimama khoni umuzeyi wa moto na bende bongerakho bari Simon Peter akanihilakho kimindu kikhali mitwela kimindu nga kibili kili nenga mwelosiranga mureba birebo ali namukobosele ele mu birebo byenywe papa khabakana khumanya ilomo ya namubi wekela nambi khutsa mu Buganda nilomo ya first Muganda being kintu isifuka ngolukundu silina situfu khutsila khukintu niwetsa mu Buganda kundu wetsa mu Buganda namwe nambi simamira abwenawo khuli ni nga nikhwaba ni version zembalu tsibili khuli ni version tse babana ba masaba nabo baba lini injawulo iye khunyola shaba shino namwe shaba shino so bamasaba bali batufu khureba ate nase shireba khulekhuba baloma bari umukhana namubi niyo wetsa mu Buganda ifwe ni bamasaba baramile khwakha khwarebelesa umukhana yona erusengo yenyene umundu atsa wamubesa namwe aliyo uwamokesa enzira isho shesi khuwenza khuli ni version ilomeri bamasaba baba n'umwana mutwera khubesifa khumanyile bano uwaba ni lisina elindi bari kundu khwakhumanya oba aba omubuya oba aba uwawanaleta anyala aba ne mwambushi baba ni kundu ta okay khulwa kundu anyala aba omubuya oba ta uwanale lwa kundu anyala waba uwawanale oba uwamubuya khulekhuba lisina kundu lino khuli khulinyolera nabi ina misindwa ni manafa khufura lisina lisaliwa ina misindwa ni manafa so khwibasa khuri ngabe bamasaba khwarere kimirwa atwela khwaenzile inzira yose khukana khumanya umukhana wefwe khulekhuba Baganda nabo bafukilila bari balikho ni khambe bugisho era nga katikilo wabwe aziye mbale khusolosa litafali ashiloma nga aloma ari ifwe khuli ni kumunyololo mulukingi masaba kimanyisa shiri bakakasilila bari umukhana namubi lisina lili abakhasa nibo balimbisa bari nambi yashilebe shitufu iyo story iyo khukikakasa khuri iyo khuli nayo intufu ne shesi khwakha khwasolosa mumanikosi niyo khukakasa khuri namubi yuno ngetse Buganda etsa nanuwa mubesa namwe nanuwa mulomari yaya khutsiye ni nasi nanuwa mokesa yambuha kametsi utsiye mu Buganda utsiye mu Buganda Baganda nabo banyala bakhwakha version yawe kila khuloma khuri fwe bamasaba lugendo lwefe nuwo lutandikha khukana khumanya ngabe bamasaba bakhandikha asi bibindu bino kilobona khushili mumarolo khuwenzelesa khubire muburone asi buyete balitsa buyete ni nafwe khube ni bitufu khuloma khuri ni Baganda banyala bakhubolera khwabareba khuri mwagagaza murinywe mulikho ni khambe ibugisho kintu etsa nashi ne kintu ngame masaba aba nambi khwamanyilekho namubi uwaba nambi nambi waba namubi nambi aba namubi wekela nambi nenywe khulikho ni khakhandu nakho khakhandi khulila bari kintu khwambasilisa khuli akariyo nyala yaba kundu uwetsa ni umwana omukhana namubi nga balepye shili nga umukhasi nomusetsa ta nga balepye ne mubana bamasaba moba mukundu mubana bamasaba nisho shesi khuli khuwenza nabi khulwekhuba nga bakhubolele bari babana bamasaba khuli ni record ilomeri khuli ni mwambu
ilyo lyaba lisina oyo mukibole bari khwaba ni mubuya uwe khabili bari khwaba ni wanale now mumasina ke bamasaba ifwefe khuli khuwenzelesa bamasaba shibaba ni lisina litwela ta nga natsile ibubutu khuwenza omwana kimono nyana atu yamaya yamulanga lisina lilye naye papa lilye khunyala khwebasa khuli mubuyi anyala waba lisina lyewe anyala waba aba ni lisina elindi bali kundu niyo shesi khwaenza nabi khukhwitegeleza kundetsa waye kundama waye kundama wawanale kundu ama wa mubuya kundu lisina lya mubuya lilindi namwe lisina lya kundu lisina lya wanale lilindi khwarusakho mwambu khulwekhuba lisina lya kundu wanga liyenza wa mwambu sholinyolayo ta ngolinyolayo iba bawuya iwa wanale bayitsa ibulambuli oba batsa esolokho eshibila isi batsya ni kamasina gawe nenga baba bali ni buwambe bwawe wawanale ni wamubuya ali bamasaba befe bali khureba birebe nabyo birebe bibili sunzumilisefu khukana khuwenza bitufu khuri uwewe kundu khukhulila bamasaba kundu nanu khulwekhuba khwakhumufuna murekodi tsefete khwafuna mwambu khwafuna mubuyi khwafuna wanale nekhulila kundu etsarye ama waye nisho shese khuli khukana khwipotoshelela nga khwakhushinyola mangu khukana khureba baganda basale befu kintu nanu isi muloma muri nayame masaba kintu etsanga nanu ame masaba ne nanu khulwekhuba nga khwamanyile uyoyo khunyala khwafumbula khuri anyala waba abisabisa lisina lye nga wawuyile wetsile buganda oba bano nabo bakhasiwa khulanga kundu balanga bali kintu ndinga nibashikhola khuna mubi bamukhalakho bari nambi so shikholekhatsaka ni mubayibuli iliyo omundu uwebisabisa n'omukhasi wewe nga omukhasi omulayi omumiliyu ate wanyolekhane mushifo she aleyi wakakasa ari kasitala aloma ari omukhasi wewe banyala bamwira bamunyakya omukhasi wamaya wafukilira wamaya waloma wafukilira ari khembolele bano ino omwana oyu mukoko wasi era bamubukula bamanya bari umukoko wewe neinga binda iwele waloma owakana khumunyaka umukhasi waloma ari ulikhotsa mushonako wele ulikhotsa mushonako umukhasi uyo umukhasi womundu ate omundu umwene niyo liyoyo so kabaka kamang'anyo kamuhamba warya bwasha kumutishiki waloma umusano yari khola oriyena wabufuna kamani wayena khekhumbeya uri uyu mukoko wowo ngano obukele bawowo ne ari aloma aryo nga ali mumang'anyo ni buri shanyala khumwira ta khuba wele aliyo wamubone so khwakhumanyile ate wamwokeselele walumelele ari umukhasi uyu nomwene namumanya shimanyisa shirali khamubolela busa khutabusilisa ari numwene omundu wase omundu wase seniyo omurelile ni nani so kasita omunyaka omukhasi wewe oyo unafuna biyangafu nalwekyo khulikho khwambasilisa nga khuli mubindu byefe byekhuwenzelesa isiwe dokasi umwana wase tabiso tandishilekho nabolela bamasaba naloma ndi ni dokasi isi khuli khukanikha ni nayo dokasi naye bayibuli ni lisina elindi so khunyala khwaloma khuli kundu ngana khuli khukhwinyayila mwisina lya wanale khunyala khwaloma khuli kundu ngana khuli khukhwinyayila mwisina lya mubuyi ngari ifwe babana befe bala mumuli bulafu wa Uganda umundu atsiye Kenya eyo washusa lisina
umundu fwe khwabakho ni babandu khuno bamasaba bakali bekamani bakali nabi. For example kimyakha kyesi fwe khwama khuyawuyila khuno khutsya mubifo ebindi khutsya Kenya balala Rwanda balala Tanzania balala mu America balala mu Canada balala bengilakho muntunga balala batyaka ni mwale muntunga miyo. So unyala watuya umundu watsya mu Canada bibindu byamuangalira ali khagana khuba refugee ali khagana afuna asylum shinyala ta bamubolera bari shusa khuli sinobe lye Rwanda niye ali Rwanda niye ni nyabi iye khufuna refugees ari mbukanga yolile shale babantu be mu Congo Sudani Tanzania Kenya bali khushusa khukwara kamasina gawe fwe ka Uganda no bafune asylum nga beyete sa bari political bunabi obupu butsiri likambira lya homosexuality bali butsiri na homosexuality lyo amanyiro lili khuyeta bantu nabe butsiri ari ngahanga khusi khalutsa mu mona bita. Yes, abana bamubuya nyange sho wasonzola bulayi uri aba mwambu mubuya wanale ni bakoko babo babiri na masaba ni namubi wegera nambi. Yes, ne waliwo kamakono akandi kakaloma kari uno munyole ni mugwere banyababa basani bamasaba abaryemba papa nasi kan hende ko boli wasino mire maruna nasi bulanga ni kan hende seba se ko ba khembiru ne nasi na wulire sirisiri manya sirisiri yo namwe fa kwambasa kabubi bamasaba babandu babarubukha lwembalo era bamasaba bali khuwulilisa bakhana ni basana bakakasirera bari bibindu byamakhukhwa mushibala bifukhu bikhali byale nibe byamakhurusawo burafu bwe bamasaba khulwekhuba mwambasa mukakasa muri mumasaba nga bewetsubirari bakhe balundi paka abeni baliyo baloma bari isendo rwe wakhalali wola khwitsuba rawo khulwekhuba mumasaba khwamalo milari bakheba akhwira naw shishindi sho shama khutsyambola sha njira mululumbe lwa silimu bandu batandikha World Health Organization yalomeri imbalinda ikho iyet so batandikha khukhalaka sambo tsesi mukholamo batandikha khukhalaka babandu babandi bakhali bamasaba imbalo batyanga bakhendesa ngamani kembalu ye bamasaba khulekhuba ari buli mundu aloma ari ubolera nanu nasese nayingile embalo nenga utsya khumureba ori wewe kingira wengira mbalu kinasuli kholomo wemakhusawo aloma ari sekhukhwama nengira we byenyo byebujisa so iyefe yatsyanga iwamokamani nisinakho mota nenga ife niyo khukikobosa so babana basale befwe bagwere bamunyole shikhwakakasa khuri berukha embalu ta khuli khukana khukakasa khuri shibali bagwere ni banyole bonyene besi khubanga khuli ninganikha nabo ifanagana mota khulwekhuba inaba shekhubonelakho shebangu shebamasaba khuli ni babandu base khulanga khuli bashaba bashana babawakamu ibulambuli babalangazaga lisina libikhale bamasaba babalangazaga lisina libikhale balilo bali nabo nga wabalangile mukhala sana babalanga bali bakhama bakhama wabawulira dokas nababunde ali bamasaba injelisi bafuna khuyilana nga babarusamo bakhana angabanga banyowa babajoka bakhama bali bakhama bamasaba bakhumanya bakhama shimanyisa shi bakhama baba bakhama zingaphi zakafe babandu babama inakasongola kakungulu semeyi ngali khafuka imasaba lwe bazungu aba ni buyindifu afuna buyindifu bukali niliswa ambi gombolorembo wafuna ni bibyayo era aba bibyayo bali bamasaba bamuabusa era aba bali ni gari yewe bamuanika mabele arishitimanga yakhunywa mabele ta so kirobona
khuloma bamasaba khuri khwakhwesa tsisokisi tsefu khwarura awo isi khwenamila awo khwanina khwarura mwisina khwanina khwemangaki bandu bakhubona khulwekhuba kakungulu afana akhutuyanga khushili mwisina nabi niye sanyalira khukhubolela ari igari iyi inywa kamabele nikhumukhamila kamabele ate khukhama kamaka nesho unyala khumureba khana khumureba aluma papa mbo khali ukholile ngutsushilamo papa mukhulu wasi ne ari nibo bamasaba bakhama busa bara mumatebe ate bamusutila bamwilila ingo so khwarura mwisina khwarura mwilo elyo khwola khungaki so bakhama bano nibesinganile khuwayo nga she khubonelakho olakhuba esina bakholakho research ingali yaberi kakungulu abarera nga bamuyeta abamisena kasongola nao nga betsile bujisu baba nga barambi ba kakungulu nga Uganda yafunile khukhuyula kakungulu wala khukana khubesayo ta wabalekha bayikhala ni balala bakhwalikhaka iwefu ni balala bayila so khuyilana khwe bakhana khakhushilanje khuli khubesana bamasaba babesa bakhama nabo bakhama bayila bamasaba intermarriage yerera lulimi ulundi ili yesi zibera tsindimi tsimba sana tsindimi tsimba sana tsilomo tsyambakho weno nityama weno tsarera lulimi ulundi urakaniha ururi umuganda urakaniha ururi umukisu bakana nakari awo bakana olwaba lulimi lulwawe so ari fwefwe example sindi khubolera bamasaba basani ni bakhasi bali ano ni bali bulafu niyo shekhuloma khuri shekhunyala khwaloma khuri munyole ali embaluta oba shekhunyala khwaloma khuri mugwere ali embaluta ne khunyala khulomea ni kamani kamakali khuli bayirana bayira emasaba nakhwayira iweneyo so lulimi lwawe lwabalukana khuwambagana ni lwefu nafwe nga bibyefe bikana khukhwingilanamo ni bibyawe so barama ni lulimi lwawe akaribu nefwefwe ingeli yeburafu lwebumasaba ingeli sikhoba nga khwininisa lweburafu khubukumila okhwininisa nga nalomile nokhuyingayinga nyala naloma fwana oloma ndi khuyulira nenga khoba khukhwininisa okhwininisa lidala khulwekhuba omusani umumasaba yuno atya wemawo khusawu wabukula kumubili kwe busa wawo omusani washe ate bamubolera barukumile era lokhakholakho ni shikho ta paka ari shitufu baba batufu khwininisa khukhola khulwembalu so nashiryo batera ate khuba bashirambisana benjisamo ni tsingayo khulwekhuba nase abenzirambisa nabi ndi ni basale bakali nabi ibusia isambi balala nasoma nabe Kenya balala narambile nabo khuno nenga khuli khukanikha bakali basomela mumasomero gembali mbale cs nkoma cs nabumali cs awo basamya bakali aba basomela shikhumanya lwashina ta nendinga mwetegelesile babichachi baodobo nabo basamya baba basomesi ibujisu so ni babandu bafura bukalinga mwetegelesile mutu ya muri basamya bafura bukali bakana khurambile mbale ibujisu khufura itororo bakali so nenga khwekhale nabo khufana khungayana khurambisa embalu khuloma khuri we wari embalu wamala watima ari sindu shembalu isitsa busanga mungayo shitsanga mungayo alinga shetsile mungayo ibo bawulile ngese ndi khungaya nomwana wase Dorcas umwana wase omukhana wase ne umundu wikhale andulo alinga awulila engaya nomwana wase Dorcas anyala warurawo ni bibi baswa bibindi waloma
umusakhulu yang'aya nabi nomukhana oyo ate umusakhulu umusana omukhulu umwe nomukhana naye naye nenga niye watsya nishishibaso she washitsowone nenga esembe ndikhe ng'aya nomwana ose wayinalilera era ninase omwana osanya wandeba ari kale bona kijano ari niye unowamba sawamisawo sesawulire watsa wakhola shesimambala wongamo sukari oba chumbi watswesa ari bola khubano mabaria uwakhumanya niyo olomara uyo mwana omukhana oyo mwana papa aliyebisa mulangira arari kijana ne papa naye watsekha naye walomari obona khatabira khakhana khamesiya nenga bukanile ni ate shikhamata ari wanala nomwana wewe yari baba so now arifwe shishama khuba mufe fenyene ta ise ni bamasaba bamanyire bali Kenya namakhumenya Kenya nabi now namakhusomele Kenya ni bana Kenya nabo bali ni singayezo era singayo tsawe tse Kenya nitso tsabandi tsili simbi nabi khufura litsefa khulwa khuba nibo iKenya nga mwetegelesile bulayi imbala itakinga 95% of the Kenyan community. The Kenyan male community. Arife mu Uganda for the opposite. Actually we are 1% and 10%. Nga khwarere kho babefe besebei bamasaba we are the opposite of the Kenya. Arina bonga khuli Kenya yo ingeli sinibo baba ingire mbalu baba bakali. Aribanda yefwe abe baba Nyanza bano babirisa matsima paka ni shalero paka ni shalero era abe benji samani bya politics uga ingile mbalu na ye ufukana niwe na arangire na babalanga nimbusi nabo mwe busi ndarangire biro mubye wawe kwa ingile mbalu kwa nyala kwa umusinde ne makosa uni ini khalas umusinde anzime exactly aringa bamasabanga nimbobolele bano babali khukhureba birebo ndinafwe khwanga bakhuli Kenya be ndife nafe khuyinini sakholukali ndi khuyinini sakholukali ndi khubira ni khukana khubira ni khuba masaba bashefwe abali Kenya kube khuba ndumu masaba Uganda UFO ndali khabolera mu masaba washe wandayo mwene we Kenya umubuyi kale nyari mwinjira kumutishi nyibusali mumbewo ari mye mwenjira ngenyanga ili khari shimukuma ari wengira nga tsafatsi lotare uriya ari bari kuyinjira nga tsinhabu zilota mwana ibu masaba stofu bafra bukali baheba saa 8 mwenda 10 mwenda 8 10 nga wano miloli kumutishi nyimba lumubari awunile etululuhile uyana kumemba luyu etululuhile busana mwe namwe abe bakana khumutsuba ba mutsuba manyabo khulikho ni babandu bese khukanikha ni nabo kwafana kana tsinimi byakhwingiramo nenga tsinimi tsino tsali khabusi khwatsile khufumbula khuri mayi dokas ari wewe nga wakhwalikha wo musani wase itororo babana balibao baba khola akhala walo marisena ngani khaluli mirwa mai waba una yo mwana khala walo mari sepagena ngani khala papa wabona kana tsombi waba una kana tsombi na waringa wakanile tsombi imbuke nyala yola na yendi wakhwalikha khumundu ukhali uweluli mulota lwaba ululimi lusali khaulundi bakanisha bari ne lwafana luwenyama ari mbele example ye babanu befe basale befe bashana baham ari they talk bakanika nga bali kukanika lumasaba umundu alomari oyu mushana bakani habare nano khalomanga bana sinaba nabakana hota alimo lulimi lulwawe kama kona gawe kali hai kana khu clicking sound kabanga bitsinziliwa wabimanya bitsinziliwa khali khakona kharura khari ari angabanga ali khatelesa lumasaba ne mwelwe lwekhu tsinogogo umanyori ushalu masaba mwene ta
atendi lekasa khona ofana nafana abone sameni what washira obamanya khulwekhuba bakanikha for example nga baloma bali omatona dogas this high so ari nibo khubasasira khulwekhuba shilutsia fulati nga bakwere sibamasabo balomilekho shilutsia fulati nga banyole isi nabo bamasabo balomilekho aba bakhuli khuba nga example khulwekhuba mwamanyanga nibaganikha niwawe wawulira benakasongolanga nibaganikha bana bakenye bakenye nibo basaidi ye walesi balanga bari bana benakasongola district nabamanyire obalanga khuri nasomanina ye mutwera usala joe actually banani babala nakhubolera namanya khabana lunakholona tseyo bantu bari khubesha mari ihukana alamari ngwendia nibo babe nibo benakasongola ngwendia undi nahebulire wababode inapashebuli nahebulire papa nakumanya lushina aba khubaloma khukhuli barya ing'ola barya khukhwiyanjula barya khwiyanjula aba bayirya khukhwirya era nga wetegelesile bulayi baba ni kamasina kari kataru Wilson Mururi mukasi joero basekezi senyoni and so abantu bano bamena kasongo ni babali wefe wakamu ne babalanga bahama babalanga bahama lwe khukhama tsikhafu betsa kumno kwabo kumutufu kwawo khukhama tsikhafu khukhwaya ni khukhama tsikhafu bakhamile kakongolo kamabere atsukhe mugali so khukanikha ilome iyi nokhucholese bulayi bamasaba bachisangalilemo ate bonjele khubalayisa khurebelesa niyo khuloma khuri iliyo bese khukanikha nabo nga khufanagana khukanikha nenga shili bari khulwekhuba bamewefe bawuya ta ne banyala baba mama intermarriages babandi nga wetegelesile basebe bekapchora baloma tsindimi tsefe zomsi baloma kalenjini baloma ni luma saba los pure very pure bankalisina bakane bahesa ukesana busare wangwa khumukheso takwenyu ari mulembe yayo yakuli khokhola shinewe unziseke so nibo bamasteringa zombi ate nibo wamanyori angabanga khwakanana khusolana nenga abe nibo ili ni similarities zese khuli nabo tsingali khufura mumbalo so bakwere bali bebefu banyole nabo bali bebefe munganikha ne shikhunyala khwaba khwesa khuri berukhe mbaluta nabo basamya bebusia nabo nga wabatuyile nemwekhale bulayi bali khukanikha history yawe nabo bababolera how they came ate shibalikho ni khaambe khosi muba masaba ta era ni nabonga khuli mungayo nabo baloma bari ifwe tsinyeni tsa khusinya khwakana kamale bari pa khwanala bye muchewa nibo banala bye muletsi so nabo baloma bari nywe shimwanyala khuloba tsinyeni ta imwanala khulya kamakhola so bibatsaka biri now generally bibi nibyo differentials izo shitsibe bukisu yonyene ta kirobona ni mu Buganda bali ni kamasasa ate iliyo babene nga wabatuyile bonyene nabo baloma bali lisanze nilyo lyeangaji eliyelakho nabo bali ni issue kiromana abolelera aliso umuganda wawo umuganda geregere ngefana fo haloma oliso mumasaba shikho se shikho sani burwa ali burwa isi khuloma burwa obo niyo ndi khuyira yondi khumbalo imbalu yefe yo shindu shegamani nabi burwa bwese bamolo obwo niyo khukhwinyindalira
wakumatati wafana buseshuma chilo bona umumasaba umundu angaba wamukonele asi inywe ebula funiye muloma muri samuyinyiso umundu na yinyiso mulebe khwashe akhola ara wamukonele oyo sali khalira nakhulira alikho asukubona musabara ali manya aringalira banza ari papa ukana khwakama kholo khwemboka na yatsile nenga tsiro mwetsi tsiso singana ukane hori mulotsi wandi aho bita umundu ngakane hutinyola atinyola wa mai khulini basakhulu babali khuli khokhwombekha masabari khweweleyo khuli khukana khuloma khuli we must stop khwakamisa bye khukhwiya baba busa buli mwakha khureba byababirie buli mwakha khureba khuli khukana bamasaba ababa bali khuwulira bano start now tandikhari andikha byesuwulile khuli ichuchongileyo wawulile maindokasi andikha byesuli nabyo nga niwabifuna andikha ngoloma uli bali banyole belukha embaka khukhole akhundu khulome khuri evidence yishi khurusemo bisi khukhamanya khuri ebibi umwana wefwe aba mu Canada waandikhari nekhwamunyonyola khuri byababiri ukhachichunge khurusa mutsikenga khurame nisi babana befe nimba betsukhulu befe ni bisoni byefe biloma biri bakuka ni bapapa baluyila khubindu bino niwo baza khukhurerawo biramile byose we want museums khukana khurawo tsi museum maitoka sare bilarari khuli khubyandikhana mweshina khuli numusakhulu bamulanga bari Francis wanyina bwayo watandikha wandikha bitabo era mumbalu yefwe yiye bamasaba nga baza khwikula bari warere ibu mutoto nga wetsile khwolayo warereyo emini bali travel museum bitabo bye bilimo ni bibindu bye bamasaba isi bamasaba bali bakhamanyile ta dokasi bilala sho bimanya ta biye tsinzero mikango tsenze kamalubisi kamabi uli khukana bibindu byefe wakamanya tsikwena wamanya tsikwena ikwene subona fwe bekhulumu bakwara khukharwe ikwene eyo ni yemboko buffalo mu South Africa bazilanga bali tsikwena so arifa khakiranga khuli ikwena nenga khwamanyisa isole mbufu imboko so ari bitabo bali khuwandikha nasendi khuwandikha byasi I'm also writing session khuwandikha shitabo ta but I'm documenting bibyasi ana bali khuwandikha bitabo nyabetse bakhwirebaho waba washe sibalomba supplements tawe ari ngeli sibatsile khufumbula bari wamutona yalikho ni bibindu they donate their books to me shibangoli sata baloma bali papa nafa khwabone bibyowo khwabibone bilayi iliyongana nafesi khwandikha khwabukha nenafe bona chef alina senga notsile khu nase nafunile byawanyina Professor Timothy Wangosa umusakhulu gundi bamulanga bali Cornelius wekunya ama khumenya mawulile nabi we long time ate waba ni information officer is retired now but very very active so babandu bano ni babana befe aliyo mutwera nayo mubulisi namenya mu United States of America anderera khu bitabo bine mu 2016 era nabisoma akana abironchingire mbale nenakhumanya alimbo wa afana wayirayo libasa wakhukobola khunota alisimanyisa mu bwimbi bitabo bali khuwandihibwa ni abandu nga bali khuwandikha syesi khunalama khuli pamphlets namwe sindi khunatsa khusomakho khubonakho khuli khukana khwise mu bana befe kamani khufura enywe bakhafu mumanyile khuwandikha khufura enywe fwe khushali fwe khwanyirire ari inywe bakhafu ate inywe khufuna bibindu shishenywe shida badokasi inywe ari bibyanga kasitotsia khugogo yo mukhafu washo utuyanga bali mu America awa umanya byesaandikha nawe onyala you can even share mu sharing alo mori khano ewe wayibilile for example nganakanishile ni nawe an nalo mandi bamasaba people are very excited
na bamasaba ngana bayudaya babe bamasaba mwalekha khubala babana bamasaba bakhana mwabala basani mwabawula mwaba mwabala basani bongene mwebilira kimono mwabala tsingisu mwebila masoti khuli khuloma khuri inywe bamasaba ninanywe khufuna bambana bamasaba bakhana mwakhari khwabekule zimoni khuri kila ngana bakhakanaza khuba byebuwindifu aye mwasila nabi tawe abengana bambasa bali bakhana shibali babana nibasa bali nga batabule baloma bali we papa khuli khubala babandu uli ni babana benga alindi na batatu ali bali nanu nana ali mwambu analali ni mubuyi ni bakhana ali ni bakhana ali wala kubabola ari ni abana bataro mwambu wanale ni mubuya ni bakhana aloma ni bakhana sho uli ni babana benga ali batatu nibiasa khugana khurusa ne khumalilise khuri bamasaba mukhabaleyi khwakanishila aleyi yonyene ta abe wanga boli yaleyi bashefe bazungu beza khuno ngembewo yarafwile itayi wawe ari fana fe khulikho ni byefe bilayi bikila khweza khuno nga wabone nawe mbewo iliyo elikhenyisa bano babene berukha nawe yitsi newo watseyo busawo ewe watseyo busawo witse wora heno kumubuna witse wele kwefwe nanywe yitsi babene abo khukana khubakulisa kumumu ngenywe mwetsira khuno mwakhuwelega majesi khukana isibetsira khuno khubaloma khuri mbo mwerushile mbewo but you pay for our sunshine khuba iliyo shifo shitwela mana wasi research yose nakholile mbugendeyi era kyandikha muchogamu ni babandu basangala nabo Seychelles linamba esolanga oli Seychelles baswahili bali ushelisheli Seychelles ifuna ba tourists sibesa khulanga khuli balambuzi double the number of Uganda citizen ndahono are hakhole hansi nibe Uganda we are currently 45.9 million people are khafule tourists banyaba million 100 million ari wala kutubaza kuba efebe na bayango hola 145 million in fact bayindana ngani kugenda space mao khulwe khuba bacheni babafura bubunji ne Seychelles ili ni only one item ya tourism sunbathing babano khwibagala mumuyeshe bano khwibagala ngese nine hamwala okhumana fana wabagala khumuyeshe isikameze katsuka khumro wakondo mworo ni khabale khaba katwera khabali we yanishira banga kumumu kwakho so aribo ifashe bakhola khota ifwe khuli ni bibindu byefe bingi na bakade khu bindu bya attracting tourists ifo ni bikale khufura ni mai umuntu amele shita bese namakhulo mandi wanyina Francis bwayo amele shita bo abala bibindu binyala byarera ba tourists mumbali balambu abatabetsa khulambula over 15 of them atenga byose bili very explosive ali ba masabenywe mukhabeyo mwamenya mwaloma murifwe khwauya khwarulengo khwale khabo babene bakoranilengo come back imwitsekhengo mukhwekho kamajesi kesi musobileko mwang'erayo mwileyo nenga mwakha mwamanya muri isi mwamene nisi mwatsiyeyo besi mwatyamobo beyanga busa bareba nakhureba bali babanu babalekha liswa lyawe wele wabalila ili yene beza bamenya mulunyire muno ni isi tambe inyanga so khukana mutse mupakase lipesi ilyo mulile ne mukobose mukholemo byesi ifo benyene khukhanyala bale awondo silekho sina kale iprogram yakendelelyo ngosini birebo byesa musonzola hebi andi hasi wo inamukobosa namwe khukhayima abandu abandi ababilikho ni bunyala libino besa khaluma abandi habita wababa khunya khwabayima osisi bali khwabana nabo basonzola namwe bakhulekela lukano luno lwe bamasaba masaba bani abana benga siza sina maraba ni abana bataru ni bakhana ukhwesana khulundi sanala Docas Kimono mwakansi program Lumasaba to the World wele alindi